Fatalo fatu nei fia filsua fa manu Kristo. Le nai tu le tino Kristo. Malo le soifua, malo le langi mama. Ia au te taritonu ia ua. Mo fo le nei fia fiu tatou tu selua iai. Mo lava ona fo ile vi inga. Ma le whaafitai i le tua. Iwi tatou vala. Ia au luna alofa tu noa. Alofa muti vale. Ma le alofa le fatua i o le tua. Ia leo fo mwhain tatou feilua iai. Dungo nei se o ta inga. Te penga whailangi. Ia maha lo lava ngā rue. Maha lo le finau. Maha lo fo i le. O la tatalo. Ia awari wha mui pole nei. Po tarame le Talanoa le Uso. Talanoa le Uso. Ia e tatou whaasua i le awhionga le atua. I le awhiafi. Ma le awhiafi o solulu taitasi. Ia. Wha malo. Nisi fo i uso sa te i fo le lofoa. A o. Ia le po talami se toruwe haso taruai. Sunga ia sione. Ta tupu ia whaafitai. Tai mo le finafinau. Ia le ngata i lea. Ia ole ola tau wiwi a wale finga ngalo le atua. Ia ole nei awhiafi o tatonu. Ia. Ka toi fo i lava le tūlanga o loo. Ia le por karame le taimi nei. Ia le nei tūlaha e. Fatalo fatua le sunga i le whawhengainga. Ia Efeso Fonoti. Ia ma lo soifua e lau sunga pasta. Ia ea mai le nei. Fo i mai tau. Ia, okay ia. Mamsia masko ingo sioni o lau sunga. Ia raftai le tuelo na alo whamarona. Anga le leong whaiantu e whaola tia mai. Ia ngata i lau sunga. Al whalitua. Ia mrea fine. Ia. Tātou te whau au i pēi. I meo whai mai le atua tātou te ngā rurua ai. Ia le li. Ia, malo. Fia maka mai o tātou porkanapi. A olo la sorulu. Kivo i lo maka mai Talanoa le Uso. Mā kere technology leo. Koi ngā technology leo e ni fuina le mo ia e se atu nuk tātou i. Ia e mou af so ta inga mea. Ia le li i fo i le. Ia vea le nei tu la fo i. Fatalo fatu fo i le. Le Karisia, le Grace Recipients Community Church. Io toi ina ma te atono mo la tu fatua. Ia en mese lea le ba ia loloa o mta whale taitas. Ia ma lo ngā lulue finau. E whaia pēle finga ngā lule. He tua re ngā taidea ni uon paanga. Ta maasi tina uso se stua fine. Ia o le whaing Talanoa le Uso. Ia ma lo ar wha maros. Ia o te inoa la a. Ta amata le nei a fiafi. Ia. Na whangasol fo ia. O lo te wawai atu e le fesili lea e. Pesa fesili ngia e fo i pose mata upu se tasi fo i uso. Ia pose wo fo ia le Talanoa le Uso le aso taruai. O le pe o e mana o e to e whaaso atu le vahenga lea o le Tusi do Ioane. I lona mata upu se fulfitu. E whai upu lua i le fitu. Le mana o pe ma whai lava honga koe. Kala koe kua ma kau titei o laku ia le mele le winga po le context o le whai se lase koe lalo sunga o ngo le mo i mi questo le so taluai pa me whaftai le tua mo le avanoa te Talanoa i lea mea pa wan mea na ona toe te wha e mua ku o le a tausta i le mele tasi pasi e fua lava i le taimi ma lava noa ia whaftai fo i le uso ia postu fine po i lava anga ia i le fasili mo lava noa ua fasili ai alo inga la utala o le anga i lava tātou le mea anga i ai I mean e tusai ma le ta inga la sunga al whaatun wa kake anga ilo e kali uma fasili ia ka ilo ia po la tulanga la ia o le ngola tala o le timing it's time timing e fu so sa nganga anu pele por karame me por karame me anga fu e por karame a mowangi me ngai being like a outro game then we try to answer those questions but to make it like a main yeah on time le on ta fu pa fa tu ina ia e la sunga ta i o tato por kalame ia tu sai mo fasili o nga e folinga me nga fai tau e fo i le fasili person nga ole fai mai la pe nga le ingi me ma oti fo nga le po le ale tu langa o le
ia tarsia lai le alofo le atua le amfai ona ta ona le finagalo o sia uso ia ma so stasi lava faafofoga mai e uiga i lea fesili ua tuuina mai o le mataupu lea i le Ioane 17 o loo faamau ina ia Ioane ia le tatalo a Iesu talo le telena taʻua e tagata faitau tusi paia ia mai Efeso tusi paia o le tatalo faaosi taulaga a priestly prayer a lo tatou alii faaola ia i le context foi la o le taimi le ua toe oni na i tula ona faalataina lea ia ma faasoloina fasiotia ia i lo tatou alii o se tasi la o mea tulaga ese o se tasi ga o mea pitosili o ga mataina i le tatou vaavaaia i le tusi lea ona o le mea lae faia Iesu i le tulaga lai ai ma le kaimi o lai ai i le mau o le avanoa waku se fesili o se mea faigofie e lē faigofie e lē ai e lē faigofie a mea le aliali ai o le usitaʻi o Iesu i lona tamā ma le tele o lona alofa ie na ala ai ona afio mai mai tau mai ia o tala ia ma le tele o lona alofa ie na ala ai ona afio mai well I foi there's so much doctrines I tono o le tatalo lea a Iesu tiga lava la le tiga ma faigatā ma le popole ma mea pe ga ua o le aga fai mai ga pole Iesu ma kala a Iesu I le sivaega o le gospel fai mai mafai ona avaese lenei ipu ko fe melo la ia le ia aua I faia awana I faia lo loto tu lo finangalo ia faia lo finangalo tu lo loto so lo ngal kala Iesu o ngala tatu te loai ele I faingo fi ia tu sala ma foring ma mana onga le present ele sili le o le matua te lo o ngal me mo la va inga e atangia inga o le tulanga tu o Iesu the deity of Christ o tulanga tu o Iesu ele mafai e se mea nga sau ele mafai se mea nga fai like no creature can come before his creator or before God and say vi mai pe au mai le vi inga pe au mai le mamalu pe o le mele ki fai kau koe ili fai upule mua mai o fetalai yatu Iesu ona tepa elea ona fonga le langi o le inga o kalafa me fetalai o umon fetalai a Iesu ia mea e whakau il mata upu su fasu lima su wongu I langa Talanoa mala unga na whai ngā o mai lo la ia lea o tala Ioane o whaapea atu Iesu mai lo utama ai o mai le aso tu umaia le mamalu I lo watali o lesi version sa moa la whai mai tu umaia le vi inga I lo watali a whai mai ia le NIV whai mai glory whai mai that your son may glorify you glorify your son so that your son may glorify you no one can do that ne ai maskangaka mfenga faia le mea ngā po se mea na fai mfenga faia le tala lea ua na o Iesu lava mantua fali mea whak so ia a tau lo lea tua o mea tau te mawhau whau wai o le tapua inga e te tau ona vi ia e te tau ona wha amanuina ila whama Iesu au mai le vi inga au mai le mamalu why he say that because he is God o ia o le tua o I fai le tātou te vaavaaia I le Talanoaga faa le tolu tasi lea I le vā o Iesu ma le tamā o le ringalanga la o kala le tele o doctrines tele o mta upua o ngā faavae le I le kalo lea Iesu o I le tau te iloa ai o Iesu o le tua fai mai lo tamae ua o mai le aso tu mai ia le mamalu I lo watali na ia tu atu fo I lo watali le mamalu ia te oe fōlinga ngale a lakulo fai kau ngaka fai mai Iesu tu mai le vi inga pe tu mai le mamalu I lo watali it sounds selfish fōlinga mastangata manatu whaapito mea pe ngā a ngai iai ngā mawhiwhi ngā le wha moe ngā mga o Iesu e whai mea ngā olea fai mea Iesu ina ia tu atu fo I lo watali le mamalu ia te oe longa winga a whauinga la le mea le I o whai e tala le Iesu o le wha moe ina ia toevi ia Iesu
ia lon tama o le mea longa lua ngā pasta o le whai pulunga lua ngā whai mai whai mai awa ua e fua i mai i a te ia le pule o le si mea ma ngai au te matawina i how Christ speaks of himself using the third person me ngā le whai ia kako Greek mat kako hermeneutics together kalangola Mary persons a le whai kaule lei o e kere lo o Yesu le kalangoa ele mea lea but it's Jesus talking about himself so instead o le whai mai whai upu lua mai for you granted him authority over all people o Yesu le kaukala instead of Jesus saying for you granted me for you gave me for you granted him he used the third person but he's talking about himself for you granted him authority over all people o lau o e au mai ia te ia le pule te upu e lua i tangata uma lava so o le sila mea ngai ali ngā o le pule Yesu i tangata uma so e pule Yesu i kangaka uma so if we can also say we can see the lordship of Christ here ile pule faali ile pule ao a Yesu i fai upule chos ko ngaka makua kiki kangaka ko ngai musa yes sos ngaka le sos ngaka le la vea i fa pe minga kristian yes ai o mai ile fai upu longa lua lava vanga mulmuli fai mai fo ai mai a te ia le pule tangata umalava listen to this mai ina ia avatu e ia le ola fa avavau ya te ilato umalava na e fo ina mai a te ia pule kangaka uma ai leo kangaka uma e fo ai le ola fa avavau so that's also a part ole pule a Yesu au kangaka ia e talanoa Yesu i avelo fa avavau o e na fo ina mai fai kaule ile fa Britania fai mai kala Yesu for you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those you have given me lua ole I all people pule Yesu malesi all people that were given by God o tangata umalava au maya el tama mai that he might give eternal life to all those you have given him. O ila kau mai, e leo tangata uma entitled mea lea. O lisi mea ma ngaiare ia pasta. Il kakalo lava lea fai pula lea. The giver of eternal life. Oi. It's Jesus. O Yesu na te tuu maia le ola whaavavau. E le se ola whaavavau I whafo to keriso. A inga malangkara mai, he is the only way to the Father. He's the only truth. He's the only life. I la lewe mai Yesu. O e umanga e au mai, o te tui nātu e la tau, le ola whaavavau wha mai all those you have given me. Aulanga pule, all. E pule I kangaka umalawa. Pero renga e ta ua. I la le vali fu I lesi doctrine le ta ua tātou essentials I le doctrine le ka o e ka ko le limited atonement. One of the doctrines la pi la mala ke disango e o mala so ngai a fa sa moya o lea e le o tangata uma fa o ina e le o tangata uma fa o ina e le o tangata uma e o le lang e ui la venga ka ko manga o tangata uma fa o ina pangale e le o fina ngalo ngalo tua e le o por kalame ngale tua o le si winga ngar kala Yesu le mai au mai le mamalu lo watali this is really what it means ole fa taun wina loa mea na e fina ngalo ai I lo kari la ve malong maliu malong kangumia malong ko ku all those that's what it means anga ka ole vi inga I e selma fo tatu aka mamalu I ese. But that's really what Jesus means. I think I fair isi fai upu e lalo I fu pea o le tātala. O lesi mea o ngaonga fo I ngā pastele kakalo le o tangata po tangata tonu po Christiano po believers like you and me o le mea lofa le atua I lona alo. Pa whenga ulua, ngā whenga fai upu lavanga e lua fai mai. That he might give eternal life to all those melola ia you have given me.
Ie na e au mai, ie na e fōwa'i mai, ie na e au mai, ave fea, ave ia Yesu, o so se kerisiano lava la, o e na a mai e le atua I lona alo, mera whea koe, the church, the believers, the Christian, is God's present to his son, God's gift to his son. It's God's, does God prepare all these things for his son? O tātou, mela ngai le o mana malama le skirisiano, ile pele, male tā ua, male maua lunga, ole va ai, a Yesu ia te ia. E peis fo ilea ile ku ainga maua lunga le va ai a Yesu lon ta maa. Pea me vanga whaku, ole whaatonunga a le atua na whai a Yesu. Mera whai mai ia Yesu, e le lusi se mea o se tasi o enga e au mai. Ioi, a mai roa ia Yesu. O le fina ngalo le lo ta maa, le fina ngalo le lo ta maa. Ia auang e mau se tasi. O e na I au mai. Ole whapunga lea, ole pule I tangata umai kai kusa mani me whai mai, so God so loved the world. Pika wang, e lofa le lala. Yes. You can say that. Well, I love conditions that is away muli yang. Beda le ngai ka whamkalangan. I le lofa lea, I le pule lea I tangata uma a o. Whaolai ngā ia, o le na mele tama. Yes. O whaolai ngā ia, o le mea ngā mai e le atua. E pe on fatu tele o le si save unga ngā le ko unga o le ka ko it's a word plays with words. But kusa o le peisa le mea le I le mata upua le kangoinga. Yes. This prayer is so full of doctrines. Atono le me vole wa fea ile manato le tanga te fifisili ai. But it's simply o lanka kalo Yesu mo ia talo mo na so o mai na ia te ia nga kemi fa atase mai si kerisiano muli ane. Le kalo Yesu ia a talo Yesu we see that longa loto malon filangalo. Ia o onga la ia a onga fa vai pela me o fa tu ngai ile mele o le limited atonement. Pe a fa sa mo fengo fie o le whaola tanga ele whaola inga kanga ka uma. Ang wang wha pe whaola inga ka uma. Ele se kak se oli. Ia whaiwhanga se oli pa pe o malanga. Basta o le asa o le winga o sanguanga le Yesu le ilang tatalo. Tu umai. Ia le vi inga. I lo uatani. They glorify your son. Yes. Ni whaina tala le po le sauanga le ia ole upunga ka o ngā pastole vi inga le ta ua I le sifo I kusipa I ala mamalu a le sifo version sa monga e ta o le vi inga so le o le vi inga vonga le masani ma fau I tātou pe le ke alu le loku ia whailau vi inga porko ngā vi inga vonga le praise like wha vi le tu nga mea ngā le tupu I o le winga moni o le tatalo le a Yesu le ngā kaua whera o karangi o le atu le tama ina I whapena ona whaataunu wina loa fuafuanga ia fuafuanga ia o le tongi ola I le pule awa o le atua whape ona atofaina mai le vavau o le mea ngai whenkara wanga karia kanka ala mangingo le karakuspa ia o le whaora ino I tātou ma le filifilino I tātou whai mai ia Paulo ia Roma ma Efeso ngā whaia ai le I whaavaina le laulangi e ali le mea ngā I le Ioanes kolu kasi kolu lua ngā whapea kala a Yesu ua via ia nei le atali o le tangata ua via ia fo I le atua ia te ia melora ia a whaia via ia le atua ia te ia e via ia fo I o ia le atua ia te ia lava e vave fo I ona vivi o ia ia te ia so the fact that the son shares the father's glory e whaamaongia I ngā o Yesu o le atua e le whape o Yesu o le si atua o Yesu o le atua e le ala o le winga ngalkala a Yesu tu mai ale vi inga I lo watali tu mai ale mamalu I lo watali o glorify your son pe o fa la kulola fa ka unga ka inga e le la me fa fita le tupu ave mai Yesu glorify your son so he can glorify
the Father, so he can glorify you. O le whaamoe na Yesu, ina ia vi ia le atua, ai le mawhainga kupul meanga, se ilonga e mai mo malu lea. In other words, le mawhainga kupul meanga, se ilonga lava e whaataun uwina Yesu, le merenga sa wai, o le maliu, tanu mia, mato e tu. In other words, inga i whaakau merenga sa wai, o le whaolaina, ioi. Because that redemptive plan le atua, o le vanga iai, o e nei filfilia, o uma ngai ai. E whaita. E sa wedi si koe ngā maufu mai o le pule le mai le o whai e mei angi le whai e mei angi wha mano longa me o le pule le ngā mai. A le whoringa mai o le ngā ave le pule a Yesu. I can't see that ile tūlanga le e ngai. O iskanga ka... I le mere pe o le pule po le vi inga ngā ave i le kama i le kari. Ia pe u whaku o keirisi. Rave mea le mamalu wa. O mai ale mamalu ia te au. Ina ia o avatu le mamalu ia te oe. Pea koe wha pea ui e tala i e whai Yesu i asa o pe o le kūlanganga o eitanga tō o manatu i fōu o pe a la tō Yesu. E o le pule le o le mea le kuri i loa fōi ngani. Pasta, ka kusi tonga dua le mo le fiafi. Kusai marka o pule tatano e ngani le fiafi. O le ale o lai whaafafau. Te sa utu tonu i le mta pule. O le ale o lai whaafafau le tau. I whai upu ngai tolu. Pasta, te mauai upu ia. E whai mai. Now, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. O le ale o lai whaafafau e tusa e male whai upuranga. O le o lai whaafafau le i, it's more than just an unending life. It's like unending life, you live forever. But rather, it is a quality of life. E maua mai i le relationship le ma le atua. A koe wha upura desi, tātou le kemi ngai, ka koe kemi ngai, o le ale o langa le tātou te olai, o la Kirisiano. Le ale o langa e le taun tātou olai, o la whapai aina. O le ale o langa le tātou te olai, o lai whaavavau. Langa o le tūlanga ngā kaunga iai, o le ia i loa le Kirisiano, o whaolainga o ia, o le mea le laua iai, o le ola e whaavavau, o le tu a inga ola lai ola i tātou, whaapea o le langi ngā o le whaafiafia lava i le atua. Whaapea o le langi ngā o le vivii, o le mea ngai whai le langi, ma le ola e whaavavau, o le vivii i le atua, ma mea pea longa uinga. O le ola e whaavavau ngā, keimilangi, that's how we live le ola whaavavau, o le ola tapu wai i le atua. Ai le i upulava ia, le i ngai, le i apasa mai, o le ola whaavavau fo i le nei. Ok, saulo fisili. O le a le ola whaavavau le nei mai, ia lato i loa, o e le atua moni e toa tasi. A toa male ua e awina mai, o Yesu Keriso lea. O le pongai o le whaoratanga, o le captivating o le whaoratanga, ma le olaina o le whaoratanga, le a fifi uma i le upule kasi. Aon whalai, mai, o le ola whaavau fo le nei, o le a, ia lato i loa, o e le atua moni e toa tasi. Kasi, it's impossible for someone to know the true God, ai le whaolainga. It's impossible for someone to know Jesus was sent, in other words, o Yesu na liution tangata, nga sau mai le atua, ai le whaolainga. Le pele o le winga ngā maranga o le kalare mai, o le ola whaavalu nei ia lato i loa, o e le atua moni e toa tasi. E kau malo le sau le whaalangi mai. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. That knowledge will lead us to our knees. That knowledge will make us tremble. E whai e tātou, ne o tātou wola matata, kasi a le atua moni. E le ai se isi atua. So then we come to another doctrine here. E le monotheism i. Tasi le atua moni, tasi le atua
pule au. Ia. Malanga ala e whaalotanga ua ngā o Yesu fo i lava. Ia. So, pēr mele tatal no so o ele vitality o le knowledge. Le tā ua lo i loa. No, right. Ia e sa o le leilo i loa. E whape ngā o na sa o e lau tapu inga. So, e le ai ala ma se si whunga le whape e tal tonu i le tua lea ai le whape le whaola inga. Pe whape e i loa. O le upule e kau i le tal tonu po o le i loa. O le tua ngā mea whunga le i le ngā se exercise i lo mafo whau. You know, you believe, and you live it. No, believe and do. O koe ngā i loa ngā le i, le talanoa i le tuspa ia i. O le ala whai mai, o i lato uma lava, o i loa, ma talitonu, ma whai. Ola e tusa e mali mea mongi, e lana mea mongi, tasi lava le atua. O la vaenga ngā, that's eternal life. So that, mea na whakwe, it's more than an unending life. It's a quality of life. It's a lifestyle. Ola ka ko kongo lok, ola fula langi. But lai ola la to malmafau e ke me o mai. Ai ola tato malmafau. We are living eternally. It's how ke me uma ko le kingo le, but we still gonna live. E tusai ma makakuspa ia. Le ka ko loa le ngā le tua le. Yes, ile loa le. Yes. Ia loa le wa. Yes. Le vose me ola ia e le se loa. Yes. O le whaare kongo ngā le nge o le loa. Yes. Te se le loa. Yes. O la se fo la le me i ui. Pe o le kulanga. O kulanga ngai tauna iai. Ai le Ioane lima whai polua whanga li ali i talanga whai mei ia. Ia Yesu e moni o te whai atu a te oto o le whaalongo mai la upu ma tali tonu ia te ia na au ina mai au o ia te ia le ola e whaavavau a inga lei marai e le o fo'i ina whaasala ina o ia a ua o atu ia te ia le ola sai le oti ma kalanga Ioane le whai kua langa episos ne mai o tusi atu ne mea te oto o e whaatua tua le sua fole alo le atua aisea ina ia o tau i loa ina ia o tau i loa o le a ia te o tau le ola whaavau le ai wheme ina ia o tau i loa ua ia te o tau le ola whaavau so it's not a future possession or anything that we've been promised, it's the reality about the present o le tātou te ola ea ua ia tātou le ola whaavau wai le skoe ngā me vongari pe le mea sangi whunga whē tātou talanoaga me whaasoa se koi inga po se lo makua ola le olanga a koa i le lotu tau tua lotu i le kea skoi inga ngofo whale o ma ai ngā le kōpai le vaso a koa ai ave umatupe ma me tau tua le lotu a se a koa le fisili le mea lea ai oki la wheke alu a saule kali makua nuti mo ero talotu kali la whapea o le mea ngā ia whakoailoa pea a kurunga ia la ailoa lunga pea wa pele o lunga ea lunga ngā me whakoailoa pea Kasi mafuanga ngā me knowledge teachings o le mea laia o ai o le mea lai loa se la le no se sere loa ele se mea le anga lau sono anga ele se mea sere sono anga se sere loa ele whenga anga le se o le whai mai ia kala a Ioane i o tusi atu ne mea ina ia o tau i loa so o lan mea la manga o ia le apostolo ia i loa le au karkong ia i loa ke usiano they need to know they need to know not just that not just the future position but their current stage what they have now eternal life mana Ioane o tusi atu mea nei ate utu ina ia o tau i loa this is what I want you to know this what now I want you to know this know what that you have you are now having you are now living eternal life so o ke siano la tātou te ola awe tātou le eternal life mea whakwe it's more than just
an unending life. It's a quality of life. It's a kind of life. The context for the better. Yes. Talanoa le Uso. Peve o love sidang fai mai ngale la pole ale o le fa vau kusa lo le fa vau nga o le o tato lo le tua nga o ia la vale tua le sisi tua o nga ko loa o Yesu na fio mai na au ina mai ma fa mo fa ala ngai tato o le lo la ngale tato fa mela kala ale apostolo. That's eternal life. Mena le fakwe. It's impossible for someone to have all those knowledge. That knowledge. The reason why you come to that knowledge is because o faulaina oe. Lenga fatuanga lela o tato oe na fo ina le tua ilona alo. Femekala a Yesu. Those you have given me. Those you have given me. Not anyone else. Those nga owe la vanga mai le tua le fa kwai le si doctrine malole le I o le limited atonement because people hate that sound, hate that statement, limited atonement. A question la ko le lo fo le tua mai God so loved the world, but don't forget God so loved the world he sent his son. I've mercy vanga fa mai whoever believes whoever believes wait till don't iyo nda pahangi mau me de do yes wa si se do le do se me ya va sule ngai malanga ya pas ngai tose e umaro se ma por kala me masione pe ole la masa unge fai ala kala mali akam fai kule ingo siar ngi anga umaro makal fai masunga to inova ya voile ka vale nge fia ya de voile sa vale sunga ya fai voile le sia o de mele funga le wa imengi fai la yes la winga lu fai wa fi ya fai e kamia e ka wang fai me como fai fai ya o le upu le wa de winga o le winga sa o le upu fa ya ele se me vem kala o le fa kala fa pe ya Afrika ma ya o sa ya ya ka wo ke o mo fa ki mo the preaching the word of God you have to tell them exactly what God's want e fa pe fa me ma ka mai ya so mona o le fefe tangata o le mai le that's really strong statement o le fefe tangata o le mai le ele va pe fa mai o le fefe tangata e fasio kanga ka pe fefe tangata la matia fefe tangata le mai le no inga o se mea ka fa se o se me fallinga mai ke manguia e ke oki ele lo fefe ka lo fa fefe tangata but basta na ka ku si muri ya fa marka por ka mengipo yeah o me tawina le mat inga fo ngane o le faiale le vao Yesu mo so yes e ma fai ona Talanoa la ya funga le kuranga le e pei ona mai tawina i le verse 6 ma le verse 10 o Ioane ale ka ke pei lava te fa mana tu apas i ata ua ia ma le pa ia ful tato maftanga o le ongo le i le se fulu iva o te talo nga Yesu mona so al mali e o lau ki kilo il te talo le ta o tato fa merkalo Yesu mo ia le sau le fai upungo mua tau le lima e fo e sa o kalo Yesu mo ia ale nga tau o kalo Yesu mo ia mo le tua you know he's not praying for him because of himself. He's praying for him so he can glorify God. So it sounds like it's something for him. Ale taloia e moltonu unga la mal famo moe o le ali o le tua. O fai pula le ongo e tau i le sfulma le iva. O mea umanga ngai fa amatala e Ioane nga ia le faiale kusol kakalo Yesu ale ali mal faiale pa ka ingala fa upunga e onu mai wo fa ali atu lo suafa i tangata na e fo ai mai ia te ai le lalulang a ken ka kokoeva ai fo nga i le upula valea fa upunga e ongo fa mai I have revealed
you to those whom you gave me out of the world. Koe ali fo il mele e iai tangata ave le tua ile atali. So to us, it's us, believers, Christians, the church. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. Longo wingala, so se Cristiano lava, they become a recipients of this revelation of God or Yesu Keriso. Me alfe me kara Yesu, I call you friends. Ile Ioane Fulima. Before this, I call you friends. I say, because I've made everything I've learned from my Father, I've made known to you. So Christ is really the revelation of God to us. If you want, I have revealed you to those whom you gave me. Not everyone will be blessed with the luxury of this knowledge of God. Only those who were given by God to Christ. Nga ila tau lava na fua ina lea tua ia keriso e maole man wia lea olea ole loa ole loa ole tua asia la nga fai loa mai e keriso ia ita tau mai. They were yours. You gave them to me and they have obeyed your word. O les fai longa mangingo lava lea o e nga fua ina e lea tua ilona tali olea ole usta ia fionga ale tua. Ta tola nga. So that if we fiku, we'll try this up to 10. Femai. Ole nei, walato ilo o mea umana e fo ina mai a te au. Mai a te oe lava ia. Walato ilo o mea umawea Yesu o mea nga fo ina tama. Fai upu e valu femai. O upu foi na e tu umai ia te au. O otu ina atu ia te ila tou. Walato talia foi. Ma walato ilo e moni. Ua o sau mai a te oe. Ua tali tonu fo ila tō. Ua e a wina mai a. Awa ele intimacy lea male laka laka. Whela ka ile o mafukanga lea. Whamai ua la tō iloa upu mai lea tua. Lea nga sau ia Yesu. Lea mai ia Yesu. Ua la tō iloa o Yesu e sau mai lea tua. Ua la tō tali tonu o lea tua na a wina mai Yesu. So ile vala o tātou mai Yesu. O mea ia kaunga nga posese so se Cristiano e taun tātou loa o le upo Yesu o le upo le tama lava lea taun tātou loa o Yesu na awina ma le tama e ao lava ona manga whanga whai tātou I winga loloto nga o mea. Mind you, the context here o Yesu le te talo mai te talo o Yesu o upo fo ina e tu mai a te au o tu ina atu ia te ilato. So everything God, Jesus gave us was given by the Father. Let's go nga me vongale vakuisi mea ese mea. So everything God gave Jesus, Jesus gave to us. He is the revelation at tato. So le fai upu e iva fai mai o te talo mo ilato o te le te talo mo lalang. Specific lava whapitoa lava kakalo lea fai mai na whapitoa le talo Yesu mo ilato. Ia koe fai mai vola ia leo le mea lea o whaatolu whaafanga a whele mea lea le upu lava lea ele fai upu nga e iwa mai au I lātou na e fua ina mai ia te au fai mai o te tatalo mo I lātou o e na e fua ina mai ia te au o ke le kalo mo lalangi o te talo whaapito lava mo e na e fua ina ade pule mo kakalala ioi ioi ele verse 1 e pule mo kakalala pule lalangi I whaolanga o enga fua I metama. Longa I le pakta ngai kong e the conditions I kong bede. Ele vanga I ngā mai o te talo mo I lātou o te le te talo mo le lalangi. Ma oki le kala Yesu. Mai o lai. O I lātou na e fua ina mai I a te a wā o tangata lava I lātou. Ngā alanga fua I le tua tātou I a Yesu. Leanga o tangata tātou le tua. Ka ngā sala mi o leanga. Whaalong kaka le usikai. A o suia le tua. Avero la le tua tātou ma Yesu. That is present to his son. That is gift to his son. So le mea la ngā le kewhakoi I can you imagine? Le keimi la sa uni a tūl tātou li I ona pupua ngā.
e te talo I pe on fa o mea onga e la ova ai I personally ia ole kaimi la iai la usa aungi e fasioki ile oki e le kakau ia nga ia sa aungi e whaamaka ngā inge o taturo malama mea tupu a Yesu and he knew it. The saddest thing is he knew it. He knew all these things. Le winga langkala tu ina maile mamalu. Ole le karangoa I kua o ai o mai kusalo fa Yesu. Do it now. Fatau no uloa po kalame tama na e fuafua ai le isau le fele langi. Do it now. So me fa ko I feel lolo me funga le lo le lo. Al mele tupu ia Yesu. He knew what was going to happen. So where we come in ile mele and then we conclude pastor. Ta pe tu sa malo finanga fa ipunga e lu se full. Fa mai lora ia le o kalo Yesu le ko ka fulan kalo me ele fa apito la totalo mo ila to nei. O ma fa mai le kalo mo la langi a kalo ngaro ia nga ia ngal keminga. A ko fa mai lo kalo Yesu il fa polus fu mai. Ele fa apito la totalo mo ila to nei. A o ila to fo I fa tu ia te au. Ona o la lato upu. We're talking about the future il kemilea. So this is where we come. E mo I lave aplika por mea umalawa I o kalo Yesu fa mua e o fa psu iwa. Ia tātou fo poka koso. Au I la le ma oki le karangoa kuai ile application nea ngai. The future believers, yes. Ma Yesu, ele fa apito la talo mo I lato nei. A o I lato fo e fa tua ia te au. Ona o la lato upu mara fa ipo lua kasi ina ia tasi I lato uma fa ape o oele tama o to tonu ia te a o fo o to tonu ia te o ia tasi I lato I to tonu ia te ita ua ina ia tal tonu la langi o e awina mai ola kelo isi vai upu kau ke favor ile ke shamla ke shiano in terms of the security of our salvation. But this is one of the what you call the highest. The highest. De kaimi le fet kakalo le. De kaimi le kakalo le kaimi le fet kakalo. O lo wanga I dora le mele la kupu. La wanga I dora mele. Felo le ia pe kakalo nga ke do. La wanga I dora I mea ia nga le kakalo mai e o foi la mele o la ki do nga I duma. Isi o nga ia o no ka le doha ma le whakawai na fo I if we draw an application here aripas o la ule fautuanga o la fo le famalo si so skiusiano la fa funga mai po le a mau se va no a fe le ni o no fa tova if you doubt your salvation, if you worry whether all these things is being promised, fake out fai upulea, mai ele fa apito la talo mo ilato nei, au ilato foi e fa tua ia te ona o la lato mau, ona o la lato upu, malona ina ia tasi ilato uma fa pe o ele tama o tonu ia te o foi tonu ia te oe. Ia tasi I lato I to tonu ia te ita ua ina ia tal tonu le langi o e awina mai ia. That's Jesus' prayer. O le ala e kali le atua I kalo le pele so that's the thing of sidega whamaka e tali le atua. Of course. E tali le atua kano lea o le finangano leo le atua le wat talo ai Yesu langa neng fe mai Yesu o le finanga usa fe finangano o tama o le finangano fu o tama ina ia awane I mau se tasio I lato o e na ia au mai te so ole matango fiela nga mal tama a ingana ole mta upule se fuma fitu pe o silinga ka ole fa upulua I le 5 ma le 1 mal fitu the whole thing is o talo Yesu in order fai unga ona tau fai se tala I le vanga le ia mano pasta o te talitonu ia salo o le fai unga le ia le
Le mataupu le Talanoa nei po. Yes, yes. Ia matupele manoa pe sisimia. Tuatu la po Efeso me manao te paso le nefia. Ia le fa ua tapo kalame ina vai for taimi. Nei paunga whaftai i lau sunga ia mo le whaasoa ele nea fiafi whaftai vile avanoa whanau ma mea uma whapēnau na tātou ngā lulu e whaatasi ai ia ale pei o le anganga i o le whaftai ona o le atua mana fionga kio fua uies kio siano o whapēna ona whaatala le i le whaaulatanga maualunga whaaulatanga te le mautinoa o se whaamanuianga sili mo i tātou leo tātou olai i le ola e whaavavaunga wa le ola ngā le ola i kākou kemingi ola whaavavau i le laulangi e le whaavavau na maliwa whaola o kakalo ni kakalo ka ue yes e tusa markalanga a Ioane whai upunga e tolu now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Amen. Paunga pastor, whaftai viele li I mo nea fiafi. Ia, malu le. Tu foni nea whanua e. Langa ngar whaftai, tu sai fo I mali. Ta pena mara sauni a wafo I le porkarami nea fiafi lo sungar whawhengai. Vai na fo I mara wholofolo ino lana. Me moni ma le moni le tua ni fa fi o Talanoaga le pele tua o le malos Christ tino sini le nganga ia wale ngaru e na pea ngaru e le tua ia ma o te tariton ia o le fai uma fo le na tatu Talanoa le Uso le nei fiaf ia to tu ta mal verso fo atu tu fe do e fo ia fa manuia le tua lo to le nei fiaf so fo Yesu